lapha amabhayibheli ethu amahubo chapter 51 soqala verse 10. Amahubo 51 soqala verse 10. Ngiyakholwa ke bayathola abantu. Ngiyakholwa sesithole sonke. Isihloko esikhona lapha phezulu ka-51 sithi umkhuleko wowonileyo ebika isono ecela umusa kuNkulunkulu. Isona sihloko sethu esinaso. Ngizocela nje uma ngiqeda ukufunda la ngizocela ubaba uMthembu asikhulekele ukuba izwi lenkosi lithole indawo enhlizweni, ihambe kahle futhi lizwakale ngendlela efanele kubantu bonke. Ngizocela siqale sifunde. Nkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Buyisela kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho, nezenzo ziyakuphendukela kuwe. Sizocela khona namhlanje. Ngabonga kaJesu waseNazaretha. Siyabonga nasekuseni namhlanje. Baba, nanti izwi lakho liyawa liwele endlebeni yethu. Siyacela Nkosi ukuthi alibe njengalokhu ulihlelele. Ungavumi nenhliziyo yethu uba uSathane ayisuse ezwini lakho. Siyakhuleka Baba ukuthi ube nathi, kube yilona lo uma sesibuyele emuva sizizwele ukukhulunyiswa kwenhliziyo yethu, ukuze Baba sibe nokuphenduka isikhathi sekhona. Thwala umkhonzi wakho ke Nkosi, umnise, umqinise, umbiyele kho konke. Ngegama likaJesu inkosi yethu ephilayo, uJesu Kristu inkosi. Amen. Bangcwele inkosi uDavida la yabhala lo mkhuleko lo ngoba yayibonile ukuthi abantu bayona kakhulu uNkulunkulu. Wasebhala lo mkhuleko ukuba bonke abantu abonile benze isono, beceleke uNkulunkulu ukuba abenzele umusa. Lapha-ke kuverse 10 uthi uNkulunkulu, dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo, uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Uma sibuka nje leli vesi, inhliziyo yomuntu ukuthi njani? Umuntu unenhliziyo enjani? uNkulunkulu la ucelwa uDavida ukuthi akamuphe inhliziyo ehlanzekileyo. Akekho umuntu ongenayo inhliziyo ngithi. Futhi umsebenzi wenhliziyo siyawazi ukuthi inhliziyo yomuntu injani. Manje uDavida ubuka indlela izinto ezenzeka ngayo. Usebhala lo mkhuleko ukuthi abantu abaningi
benza izinto ezingalungile, bayazidla ngenhliziyo, bazidla okungalungile, ekugcineni benza isono. Lize lithi izwi, inhliziyo imbi, ubani ongayazi na? Akhona munye umuntu ongaqonda inhliziyo ngendlela embi ngayo. Inhliziyo yomuntu, umsebenzi wayo ukube iphampa igazi, igijime umzimba wonke. Kodwa thina abantu sizama ukuvimba lo msebenzi wenhliziyo, siyisebenzise ezintweni ezingalungile, sifisela abantu okubi, sisebenzisa inhliziyo. Engenze lutho umntana abantu, mbona nje ihambela lapha, iyakhuluma inhliziyo. Njobe ihamba lapha ngitshela ukuthi uyini, wenzeni, yini ayenzile kuwena, sungazumzidlele kangaka kabi kanje, wenzeni? Yingakho uDavida abhala lo mkhuleko, ngoba wabona ukuthi abantu basebenzisa inhliziyo ekufiseleni abantu izinto ezimbi. Athi amahubo sengifuna ukuphinda lento ebhaliwe. Kunamavesi enginawo la engiwabhalile. Lapha ngokuka Luka 2 uverse 30. Ngokuba amehlo ami abonile insindiso yakho oyilungiselele ebusweni babantu bonke. Lamavesi lawa amavesi afakazela lelizwi leli esikhulu. Uma siya lapha ku verse 11, ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Umkhuleko lo mkhuleko ke muhle ngokubuka kwami, usifanele sonke ukuthi siukhuleke, ngoba ongathi yena yakhe inhliziyo imnene, ngiyambongela. Kufanele vele umuntu nomuntu abe nenhliziyo emnene. Kodwa awuyibuza ukuthi sebangakho abantu bafisela izinto ezimbi, sebangakho abantu ubacabangela okungalungile, ubonela ey'ntweni abanazo. Umuntu abe nomona, asukele ingane kamakhelwane, ithengele imoto yayo, isebenza kamnandi, ayidumele nje, afuna ukocela imali kuyona. Hayi ngoba idinga le mali, akayidingi, kodwa nje uyocela imali. Yini khona into esikhulume enhliziyo kuyena. Uma le ngane nje ike yathi anginayo, wehe, kwasuka lokho. Wasuka lokho. Iyothi nje ifulathela ingane abantu ibheka le, isiyasha inhliziyo. Ayenze lutho ngale ngane, kodwa yena yakhe inhliziyo isikhulumile ngale ngane, yakhuluma kabi. Seyibone ngcono ngoba esebenza. Wena njalo umsukelo wocela imali kuyena. Mayesethi akanayo imali, hayi inhliziyo isikhuluma olunye udaba. Asike lo mkhuleko osusebenziseni muhle, uyathandeka. Kumuntu nomuntu asusebenziseni lo mkhuleko. Sike sicele uNkulunkulu, Nkosi dala kimi inhliziyo ehlanzekileyo.
inhliziyo engenazo izinto ezimbi, engenamagqubu. Uyidale Nkosi inhliziyo enjalo. Kube lona lo ebe nenhliziyo ehlanzekileyo. Yingakho ngelinye ilanga uHana wahamba othula umphefumulo wakhe kuNkulunkulu. Uma nathi singayeka ukwenza izinto ezimbi nokufisela umuntu izinto ezimbi, uma ungena uyibotha unalutho uyadinga, awuhambe uyoguqa phansi ukhulume noNkulunkulu. uHana kasho ukuthi njengoba kungenangane nje ingoba kusibani udale lokho, kodwa uhambe waya kuNkulunkulu wathi Nkosi ngiyayidinga ingane. uNkulunkulu uyawenza umsebenzi, uyakunika into oyifunayo. Angikholwa-ke ukuthi la entabeni yendlu kaJehova kunabantu abangakaze bayihlambulule. Uma kunjalo sizoshiywa ngabantu abale kude sila umhlambulule khona la eduze kwethu, sihlala naye osivuka isizono, hayi ngoba siphoqa kithi, ingoba thina sinezono, sazi ukuthi sinezono, siyothulula umphefumulo wethu kuyena ukuze yena sicelele uxolo kuNkulunkulu, sibe ngabaphilisiweyo, sibe nenhliziyo ezinene ezihlanzekileyo. Nangu umkhuleko sinikona namhlanje. Buyisa kimi ukuthokoza kwensindiso yakho, ungiphase ngomoya ovumayo, ungiphase ngomoya ovumayo. Ukuthokoza kuvela kuJehova, akuveli komunye umuntu. Ngakho-ke asiyeni kuJehova siyofuna ukuthokoza, singayi komunye umuntu, ngoba naye lowo muntu esiya kuyena udinga ukuthokoza naye. So sindiswa kanjani masizoya kumuntu singayi kuNkulunkulu? Baze bacula ingoma abakwazi ukucula bethi ukuthokoza kwami kukuye Jesu, ukuthokoza kwami kukuye Jesu. Yebo, ukuthokoza kuvela kuJehova. Ngakho kasiyeni kuyena sizothola ukuthokoza. Uthi uDavide kuJehova, buyisa kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Insindiso ivela kuJesu, nokuthokoza kukuye. Umkhuleko wethu muhle, ngiyawuthanda. Kube bengingakwazi ukuthi ngiyocrema ngaso sonke isikhathi, ngingocrema bese ngize ngiwazi, bese ngiwusho ngoba sengiwazi. Umnandi uthi khona ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. Ngiyakufundisa abaphambukayo izindlela zakho. La bazalwane, akukho kusha kithi singabantwana bakaNkulunkulu, konke siyakwazi okubheka. Ukuvuselela nje kufanele sibe nakho ngaso sonke isikhathi, ngoba iBhayibheli leli kuncane esingakwazi. Sesifundisiwe thina, sinenhlanhla le kuleli bandla, sinothisha osifundisa kamnandi izwi leNkosi. Ingabe siyoyilandulela sithini phambi kaNkulunkulu ngendlela nje sifundiswa ngayo. Ngakho-ke ikhathi lezi esivuselelana ngazo yonke into esuke ibhaliwe ezwini ukuthi siyazi.
Manje kufanele ke singabantwana bakaNkulunkulu siukhuleke umkhuleko muhle umnandi. Uthi lapha nezoni ziyakuphendukela kuwe. uDavid yathembisa. Thina ke yini esithembisa uNkulunkulu? Uma uDavid ekwazi ukuthembisa kanje. Bonke abayizoni uthi bayakuphendukela kuNkulunkulu. Thina sithembisa ini singabantwana bakaNkulunkulu? Uthi uJeremiya inhliziyo iyakhohlisa ngaphezulu kwakho konke futhi imbi. Kubani ongayazi na? Athi mina Jehova ngivivinya inhliziyo, ngihlola izinto ukuba nginike kube yilona loyo njengezindlela zakhe, athi njengesithelo sezenzo zakhe. uNkulunkulu uyayivivinya inhliziyo yomuntu ukuze abone ukuthi ikulungele yini ukuba yena ahlale kuyona enze umsebenzi. Umkhuleko wethu uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuze umoya oqinileyo phakathi kwami. Aswenzeni lo mkhuleko bazalwane, noma siwushoni lo mkhuleko ngazo zonke izikhathi. Umkhuleko namandla. Uthi ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Ungangilahli ebusweni bakho. Uyacela uDavid ukuthi angalahlwa. Ngiyamthanda uDavid, wabhala kahle. Wabhala izinto ezidingwa umuntu ophilayo ngaso sonke isikhathi. Kusifanele singabantwana bakaNkulunkulu kuba siukhuleke umkhuleko ofana nalo. Mhlawumbe omunye ngaze edele ezinye izinto ezihambisana nawo lo mkhuleko. Uyazazi umuntu ukuthi yena yini ayidingayo kuNkulunkulu. Ungazi-eda lezo zinto kulo mkhuleko. Ukhuleke. Umkhuleko omnandi kabi lo. Ngisho bese ngayiyeke eminye imikhuleko sikhuleke wona. Umnandi ngoba uthinta izinto ezibaluleke kakhulu emzimbeni womuntu. Inhliziyo. Inhliziyo iyona. Inhliziyo yenza izinto ezimbi. Inhliziyo iyakhohlisa. Inhliziyo iyabadukisa abantu. Izinto eziningi zivela enhliziyweni. Zidalwa yiyona. Ukona kwethu asiveli sona nje kuqala enhliziyweni. Iyona eveza ukona kumuntu. Ingakho ngelinye ilanga uNkulunkulu noma ngithi uJesu ekwazi ukukhuluma nabantu, umuntu ethi sacabanga into avele yena emphendule leso sikhathi, okhomba ukuthi yena ukwazi ukuzwa inhliziyo ukuthi ithini ungakaphimiseli ngomlomo. Yingakho ngithi izinto eziningi inhliziyo iyona ekwazi ukusheshe ikwazi ukuyikhuluma. Ngisho ungakhuluma uthule, ukhulume, leyo nto leyo kuvela enhliziyweni. Ngakho ke inhliziyo kumele sicela uNkulunkulu kube
adale entsha inhliziyo lena endale enezinto ezingalungile ayisuse ukuze kwenzeke lokho ufuna samukele uNkulunkulu empilweni zethu. Kumnandi ukuhamba noNkulunkulu, uhamba ukholwa umazi ukuthi ubani, ngoba yena ukuvezela izinto ezinhle ngaso sonke isikhathi. Uthe fika uSathane ezophazamisa, athi uNkulunkulu abumntwana akakwenzi lokho. Siyalalela yini uma uNkulunkulu esedalile inhliziyo ehlanzekile? Mayekhuluma uNkulunkulu kuwena uyalalela yini ukuthi uthini? Uyenza yini ukuthi lokho akushoyo kuyikho? Ngoba uma umuntu uhamba emhlabeni ufika kukhuluma izinto eziwu-2. Unumber 1 ilokho okubalekile nokuyiqiniso okukhulunywa uNkulunkulu. Unumber 2 uSathane usuke sephikisa khona. Ngakho ngaso sonke isikhathi umntwana kaNkulunkulu ufuna athathe unumber 1 asebenze ngaye. Unumber 2 vele usuke sephikisa. Ngatshelwa-ke nokuthi unumber 1 uNkulunkulu, unumber 2 Sathane. Sathane uyakwazi ukuphikisa into eshiwo uNkulunkulu. Athi uNkulunkulu ungahambi ngale ndlela. Wagabaza nje athi uSathane kunani. Ungena indlela uhamba. Kanti ofica amabhulezi lababambile. Uzowashiya yini amabhulezi? Ngeke. Kanti lalela uNkulunkulu uthi uthini? uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uthi ungangemuki umoya wakho. Umoya kaNkulunkulu mawuhlale kuwe. Zonke lezi zinto ezisho uDavid ziyahambisana zonke, akukho okuhamba kodwa. Kuyahambisana uma kuwe kukhona zonke lezi zinto ezibhalwe la. Ngaso sonke isikhathi uyohlezi uphumelela. Ngeke nje usunqothwe nangelilodwa ilanga. Ngoba inhliziyo uNkulunkulu omcelile ukuthi ayidale kuwena usuke seyidalile. Athi uvuse umoya oqinileyo phakathi kwabo. Umoya kaNkulunkulu ovuswayo kuwena. Iwona lo oqinile. Athi ungangilahli ebusweni bakho, ungangemuki umoya wakho ongcwele. Zonke lezi zinto zihamba ndawonye ihlangene. Athi buyisa kimi ukuthokoza kwensindiso yakho. Athi ungiphase ngomoya ovumayo. Akushiyani kuhlala ngihlangene kanje. Umnandi umkhuleko bazalwane. Ingathi besingawusebenzisa sonke lo mkhuleko lo. Ingathi besingahlala kulo mkhuleko sikhulume ngawo, sithandaze wona. Ngiyakholwa uNkulunkulu uzosenzela lokho esicelayo. Khona ngiyakufundisa abaphambukayo. Sizokwenza yini lokho? Sizobafundisa abaphambukayo. Kunzima ukufundisa abantu abaphambukayo. Kodwa ukuze kube lula, cela inhliziyo ehlanzekileyo kuNkulunkulu. Ukuze uzokwazi ukuthi umuntu ophambukayo umtshele ngesineke. Akuzwe ukuthi uthini. Abuyele kuJehova. Kodwa uma unganayo lenhliziyo uNkulunkulu uDavid ayicela uNkulunkulu la, ngeke ngisho uthanda. Uzovela khulume amagama angamahle lo muntu.
ivele iphazamiseke inhliziyo kuwena. Mayiphazamiseka kwenzakalani? Mhlawumbe nawe uzothi ukhuluma okungafanele ukukhuluma ngoba inhliziyo isiphazamisekile. Ukhumbule uJeremiya uthi lapha ku17 uverse 9, inhliziyo iyakhohlisa. Kusho ukuthi kuningi into eyenziwa inhliziyo okungalungile. Yingakho sisebenzisa lo mkhuleko lo. Sithi uNkulunkulu akadale kithi inhliziyo ehlanzekileyo ukuze sikwazi ukumelana nazo zonke izimo esibhekana nazo empilweni. Sinqobe. uNkulunkulu udala kimi inhliziyo ehlanzekileyo. Uvuse umoya oqinileyo phakathi kwami. Asiwenzeni umkhuleko kaNgcwele, ngiyawuthanda kakhulu. Ngiyafisa ukuthi siwenze ngezikhathi zonke. Angisho ukuthi sizowenza manje cha. Umuntu uzozenzela nje wona ngesikhathi sakhe. Kodwa nje ingathi bengamuhle lo mkhuleko ukuthi umuntu nomuntu awujwayele noma kukhona eminye imikhuleko ekhona la kumahubo ngoba kubona lo wodwa. Iningi imikhuleko ekhona kodwa nje asikujwayeleni ukwenza imikhuleko efana nale. uNkulunkulu esicelayo kuyena ukuthi asinike izinto ezifana nalezi. Baningi abantu abayizona esingathi uma sikhuleka sicela uNkulunkulu abasize bephume koneni kwabo. Lisho njalo lelizwi lapha ezansi ku13 ukuthi abayizoni ziyakuphenduka kuwe ngenxa yani yokuthi uNkulunkulu udalile kuthina inhliziyo ehlanzekileyo. Wavusa umoya wakhe oqinileyo. Wavusa kithi sesikwazi ke thina ukuthi sikhulume nabantu abangamazi uNkulunkulu ukuze bemazi, bebuye, belandele uNkulunkulu ongumqalisi nomphelisi wokholo lwethu. Ngoba nathi sikhona nje sikholwa uNkulunkulu futhi siyabethemba ukuthi esicela kuyena uzosenzela khona. Ngakho kusifanele ukuba umkhuleko wethu siukhuleke ngezikhathi zonke. Sicela uNkulunkulu ukuthi adale inhliziyo ehlanzekileyo kuthina. Avuse umoya wakhe oqinileyo phakathi kwethu. Bese simcela ukuba angasilahli ebusweni bakhe. Angasilahli ebusweni bakhe. Sihlale sinaye noma hlale yena sibhekile aso sonke isikhathi ukuze sizokwazi ukuhamba kalula endleleni yethu. Ngizocela ke uMvelase asiphe ingoma ikhona lapha ya ngiyayithanda nami le ngoma bafowethu lapha ku259 eCilongweni. Uma ke siqedile ukucula ngizocela ukuba siguqe sonke sikhuleke uNkulunkulu. Uma sesiqedile ukukhuleka sonke ngizocela nje uma umlungu asivalele umkhuleko ngizobese ngisho isibusise emva kwakhe. Inkosi yonke sibusise. Amen. Endabeni ekude kwemisi bambalo esilo buhlungu behlazo ngesithanda so